Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka jingsha tu tiap kali kelai zaman kapor hakan nombak shalom. Hendak kejan miat kawika kali kebadan yu number ML04A8418 kaba pendiang hurut serap kebadan hadin ke All Saints School kelas 1 ya katib bat ka wafa. Habikiran bernonya ya kini kakali ulai itu bolawan bo ya kini kakali hakpor kerwish teng step. Bat hadin kani ulale CDTO bat pendap hikam badai hadin belawan pai hakpor sanduna AA baulalap kakali jong kelas 1. Habikiran berdiwi ikang ibadi jingde kelai tu kajik 1 kali kerja menkapor hakini kijaka. Entah hi kapor ba ngapoy hang nei por menem step por khatwe bje ngalit don kam station DTO nang to pade ndalawan to roi ngalit don kam sto marbun ki kam tamo dia no to ngapoy ni gumba south ting san saduna san bje gumta hi mar por ba swaban lech teru ki kaliru ngala khang bha te nang ta pade lawan nang te pade ka nang te ka dang biang kelok ngrei kila pli pade nang ne ni siliang nang ne te ngap thara gini ki briu ki besim ru ki balap ki badon lapa hi sene balap pe kila pe liep lapa hi ki thara kim der tang marui ki don i lai ngut sau ngut hi namar ki bofar ki tiep ki eru ki bekhia tamo kita ki euro kimla ra ban wanra te kene kelong kejing duk nong ke bekrau ba te yingi ile banyak bela kumne bat kelong duk ke ba yu ha te bat masnu duk nong ha kein ta nek lieng jong nga hi bat ngekerpat jor ya kebor jong ka an makan le halor kene khnang ba kanom kta hiru ya kiwe bat mpwa hiru ban kanang dia su ya kene bat kebor ba penjeng ini kali te kidang don hi ke kali kidang don hi Ngồi lòng bún xin hi cả trang ni lòng lại yu iru ngi lòng ba asa kem bún xin mu ki brio te hakaturu dam suja hi ni por long namar ka parking ni ka bun ki ni long ki brio ki milin ti am ban jam tu namar ba long chngan te ni ta long kaja bat kum ta long ki brio par long ki par khat em ba ki sa tu tu long ki so wa safety ta long hang ni bun xin hi ka ja kum ni hadu mentak tang kata kabaji hang ne po office bagi yo kem ka hapo office ka tu before lockdown ni ketika ni te baca hang ni te hadin nang tu chisin ru ba ngadang don dukan hang ni i satu hang ni ajan office ni satu taya di dawan kali hi nga yong ba fio ini em em community yong Itali dang ai yung tahi tabalong bonsin hi kaja ba hang ni kum Namar hang ni ki bun parking na bar bi bun te bawan na po DTO bawan ban kam hi namar kacan te mong ni te bawan parking bun na DTO ni te bat ka school ang ni kadan te kadaw ki bun sing satu gitu hi bun sing ni kaca ba ni ini bai buan kali yang amne tinga sau beji te kadang pendidikan te sebu kali sto dari bahasan lo lang ni ma itu kali parangar kum tu hi kaca termasuk ang bakadon central locking te ka long shift ki yokem no te